Empaka zo kwiruka za BSU run zo mwaka guzayitabwamo abantu batari bamwe na bamwe omuri abeji hamwe n'ebitongore banunda magara kugira ikiwakora kumwe n'abantu umwe ya magara nigabeba bamanya ngo magara nico cyukuru kiri ibindi byona utaka kumanyira byona utaka kuzira byona banzo manya magara gabo twashemererwa rizoba ahabwa abebembezi babeji bitu abutweta guild leaders kuregana na chaplaincy ninga cyabebembezi bito mu byo okutahorwaneji ninga sho kwiruka ngo ko kugenderere kuyamba umuntu utari kwebasa twinabe abeji ubundi rukuferwa abazire ninga abazire bagire kizibu cyabahikaho ushangana ndakurwa mu ishomero abo kutebasa mbwenu chaplaincy ekuregene n'aba guild ninga abebembezi babeji bataho kwiruka ngo aba basimburwa Kanoka kuri Jackson aho kwiruka kwatangira hambuga nkuru zitendekero rya Bishop Stewart kandi abiruka barabumbicwe kabyo mu Kasinjenje hamwe no mutawuni yambara icyo kubanza kugira ngo abecyabo abarakwaturweho barebeke ngo bafayo munonga kugira ngo bwezo bo baratunge babukoresaje batamamana bashoma rero nyensiya nabo babase kwisha kurugamo bahindegere imishomo yabo batunge mirumo ubundi nabo bagaruke bakwatereho abandi abatarukwe basoma University Engage empaka zitebekanishijwe n'ikigenderwa cyo kwera beja batarukwe basa kandi zasingwa Edgar Kamumpo Mbashija uwakoraterwa Edgar Nsima Mukama rero mbakazi Patricia Rukundo nwe yazinga abataka abantu bambara ngo education nicyo kintu cyo umuntu cyakubasa kutwara ekikubasa kwinganisa omworo no mugiga kikamuteka atebemwe bakaganira eshonga bamwe tukarwo mahamba families nkuka aitwa now I am a speaker so no shanga unanye ni band proud so let us mureke to supporting aba bana bona babacencure barebeke ngo n'abarnide babacencure rero tubatanike tubahwero babonera munongo bayida utka nkabani ngira ngo zakubati ibintu munongo ngo kukahana shanga turi bace ngo katatari bace munongo nabwa nyuma abirica basinga basimwa no kwebwe biconco